yeah, like that kind of things. And we're gonna make that. Not unless you're gonna hand stitch it. Ujitoyen zenipa magut tago bindasunan. Je yayen ge abjtoyen. Nijin meters bagwa nigen onje gechaya bejik akko bejik apita onje abanunchi. Nijin meters wogone niko ka twendaman zenipag ewi abjtoyen onje gemagutas. Kashki kwajgeneab taswaya kanun so pachikan ugushki kwasikan. E gajak bagwa nigen mojagan. Kashki kwasun bi kwaikan. Jabuni ganesan, bagwa nigen ujibiganak, deba biginigan, 3/4 dajwebijigan, bejik meter unje bejik magutas. Zagako unje nabdoyen iwe dajwebijigan. Joshkwaigan, ujitoy magut ujigijigan, deba biginan ge wakunowing, shigoga akwegak ge magut minika andawendaman. Joshkoan bagwanigen gaje uzigag midash biskanan bagwanigen gaje kwagen shigo minawa gaje apteteyak. Kishpeneta iwe bagwanigen gawin gegon jim mazinatek. Dapinan ge wakunowing gagi deba biginaman tagunan ingodaso ako medaso minchichin. Midash nanawanike bime niwen. Miwe da apteteyak ujigijigan ima shpiming. Ujibian ge bagwanigen ima shpiming na pwe ginikatek abjtun bagwanigen ujibiganak. Kika abjtun tipa biginigan ka akwegak tagunan nisan ako niwen mijichin jidepsing unje biskinaman magut shigo ujibian ge akwag. Kitche magut ka akwegak ingoje ingodaso mitena shiniwen minchichin ako nijaso mitena shinishin minchichin. Kinago geje andawentaman. Na nawinan iwe diba biginikan bime niwen shigo mi iwe giga abjtun jikkendaman animinik je apteteyak naja gemagut. Mi ije mawinan ka gijabiaman gewakunawing shigo ka gijabiaman naja abjtun debegan. Ingojebego nisin minchichin naja akko gewakunawing ka gijabiaman abjtun gininch dapshko na bigijikan atun jinaji gudeg ima bagwaniginung je ushtoyen bindasa wigan ujigijigan. Bagwanigen ujibiganak abjtun ujibian gininch detebaye ije ima na bigijigan. Getchna unje ishkuseg ima iwe ge ije gishkikwatek. Sikwakuun ima gagi ijibiaman bagwanigen ega jibimik sesinuk api gishkishiman. Mi ije gishkishan na bigijigan. Nepeminan gikutas. Atun nijwe gikutas nabunan shigo unabi kushim zenipag ima shpiming gimagut je wabandaman jinaguk. Gishkishan ne nijin zenipag unkuche biko bejik debeigan je akwag. Unabik shim kakinagagi gishkishuch zenipa je namikushim ugij mazineganung mi je abjtun 5/5 sabachikan. Ashe apita zenipag ima nabenegut getchina jigwayakusing shigo jinabagishin. Gwehkiganan minchinish gimagut gagi gishkajaman midash ashe kashkuseyen zenipa ima ikotak gwehkoyai. Nabik shen zenipag dapshko bejikun je nabik sinowaj wete unje nishtam. Kashkikwataman gigutas. Kashkikwash zenipa abjtun wawagwasun kashkikwadun bejikwekik ima gigutas iahpi. Gishpen antawendaman je agushing zenipa gigutasing abjiga gushkuseyin zenipag. Ingoje metaso shinijin ako metaso shingodaso minchichin. Nabweginan gashe ganwegak shigo gishkishan gashe gikeyak. Nabwegan zenipa apita. Kashkikwash nebeneyai maguting. Gagi gishtoyen ge magut nabwegin ine zenipa. Zagakuan dawai shigo tetepai ima bindaswagan na bi gishikan. Kashkikwatan dawai abjtun kwayakukwasun shigo wawagwasun je mashkawag.
gishkwataman tetbay iwe kipintasaganan ketchinaun kipintasaganan chinashikutegen. Chibiskikite an magut napweganan nasha iwe magut nijing akordeminchichin shigo kashkikwatan. Napweginan imashpiming magut apiting akordeminchichin shigo kashkikwatan. Mishi nashi biskikinan ngochibeshik shigo quarter shigo kwayakukwasun chigai nasha ima gashi napweksing. Chinagatan nishin michichin chitawag. Ima kashatawag ki kayapichtun ki nabish aman gashi bigshkag ima ishi maguting. Tipa biginan gagi bigshkag shigo gishkishan ke akwabigak chitepshkang gawi gishkang magut. Apichtun zagakuun nabish aman gashi bigshkag ima ishi magut. Ketchinaun gashi bigshkag gachi nabig sesenok megwa nabish aman. Kashkikwadun gashi bigshkag shigo magisha ke gonji ishi anchtoyen. Chigishtoyen kashkikwadun nishi michichin chikipaman katawak. Jushkoan ke ishi kishkikwatek shigo mi ishi ane kikishkikatek. Asha magut kikikishton.